بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله کرت گر بوی درایوس الحمد بوزیت گیم ساتھ الرحمن رحیم وای سرئی کر تو نفع فرماوان شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ پنہ ماج دپن ستائی موہجو وائی دنیا چی برمتائی پوزی گار پتائی مین صدر موج دنیا چی وائی پتو تاوننی بازار دبن ستائی مین صدر موجائی وائی دنیا چی کہنائی یہ ژورن دہن مزون پتو آسان گٹ بچی دپن ستائی موجی دنیا چی وای آخر تاونن بازار توے دپان شیخ العالم رحمت اللہ علیہ دپان پھکلد پانس مدرندو ولہ گند پان پاک ڈو سپدین زان مگر مکرک مپور یم کھرکت بی جندو امی پھندنو صاحب سوائی اچھی ایزان دوہائی مال کرو مایوہی گرو 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 مگر نمشیرت بست نمیت رتائی بمبار نارت زنگل پھٹنا ادوائی بکسبہ منگو یارا ہوئی نس گوت دمت پان میانا لگئی از پایس پتو دپان پور پور لگز تس پیغمبرس یہندس دورس رحمت جاری وائی کالل حق لگی در روز مئی شرس تس کن امیدوار اند اند اس آسل سری سمیت ارزا کرو تصویر وائی جبارس دپوس یا رب العالمین اس غم کا سری
چی اول موت آخر موت کل نفسل ذائقۃ الموت قرآن چی کل من الہی آفان تلا ساری پر تب سورہ الرحمن بے نمازن ہند خاطر چی ناری جہنم خالدون ابدا ابدا کیا بنان صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علی صلی اللہ علی نبی وائی کل داد اختمان قرن آزار صلی اللہ وائی کل داد اختمان قرن آزار بار بوجھو آئی اوس شتویم یہی بودوار صلی اللہ علیہ وائی اوس شتویم یہی بودوار آئی گئی حس بیمار رسول مختار صلی اللہ علیہ گئی حس بیمار رسول مختار وائی شتویم اوسی سبودوار وائی کل داد اختمان قرن آزار وائی صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علی نبی دفان وار بوجھو شتویم اوس تاریخ ماہ سفر اوس بودوار یل حض گئی بیمار تم سن رسولی مختار وائی تمن کور نمی دنیا مزائی وائی کل دادو آزار شتویم اوس تاریخ وار بوجھو ماہ سفر اوس بودوار یل حض گئی بیمار تم سانی رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دادک تمن قرنم دنیا مزائی آزار ہیکن نیرت نماز نبر یعنی کہ سن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیکن نیرت ام دہ نماز نبر ہیکن نیرت نماز نبر وائی گئی خبر تت مدینس مدینہ سارسی اندر ہیکن نیرت نبی پاک نماز نبر گئی خبر تت مدینس وائی مدینس اندر مگر کیا بنان دپان عالمس گاو زیر و زبر صلی اللہ علیہ یت عالمس گاو زیر و زبر یت عالمس گاو زیر و زبر وائی کل دادو کرنک آزار وائی اشت بویم یہی بودوار وائی گئی حس بیمار رسول مختار وائی گئی حس بیمار رسول مختار وائی کل دادو کرنک آزار صلی اللہ آیس خبرے آیس خبرے ہائی تم صحاب ساری دپاس یا رسول اللہ اساس لگو اوئی وائی ساری چپری
آیس خبرے تم صحاب ساری دپا سان سردار یا رسول اللہ اساز لگو ساری چپوری صحاب صاحب دپان یا رسول اللہ اساز لگو ساری چپوری ونا صحاب صاحبو اساز بکار شاہ سرداری صلی اللہ علیہ مائی اساز بکار شاہ سرداری نبیو اساز بکار شاہ سرداری مائی کوئی حسب ما رسول مختار مائی کل دادیو کرناک آزار مائی عاشق ویم یہی بدبار ہائی صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ نبی آیس خبرے تم صحاب ساری تپاس یا رسول اللہ اسد لگو ساری چپاری دپان اس نبی پاک سان بیمار دپان اس نبی پاک سان بیمار پھر زردی نبی سان تت گلاب روئے دپان شاعر تی زردی از تام بیتی اس کس دپان پھر زردی نبی سانس تت گلاب رویس دپان تی زردی از تام بیتی چھکس دپان انج انج یار دوس اصاب تو کبار بی پنن تم خاص اولاد خاص ہمسائے آئی نبی سانس تو بیٹس انج انج دکھس دپان پھر زردی رسول خدا یس تحت گلاب رویس اتے فرماوان سن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن پنن یارن دوستن دپنا ختم میانو یارو تلا ایو آز بہو می بروٹ کنے کیاز میش دنیا تراون تو یہ کاروان تراون تو یار یارن پتولا کن اوحال ونے دپنک نبیان نبی فرماوان یارن دوستن دپنک تلو یارو ایو از بہو می بروٹ کنے کیاز میش دنیا تراون تو یہ کاروان تراون تو یار یار دنیا مزائی پتولا کن اوحال ونے اتے فرمو نبی پاکو کیا بولا دپنک آز میں چھم دود ہنی ہنی تنی صلی اللہ علیہ نبی آز میں چھم دود ہنی ہنی تنی صلی اللہ علیہ نبی آئی آز میں چھم دود ہنی ہنی تنی صلی اللہ علیہ نبی آئی آز میں چھم دود ہنی ہنی تنی صلی اللہ علیہ نبی آئی کئی حسب ما رسول مختار صلی اللہ علیہ نبی مائی عاشق ویم بدوار مائی کوئی حسب مار نبی مختار صلی اللہ علیہ نبی ما صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ اتے دپاس یارو دوستا واپس کیا فرموس یارو دوستو دپاسان سردار اس کیا کرو
یا رسول اللہ چان جدائی اسنا از ہرگز تزرو دپاس یارو دوستو یا رسول اللہ اس کیا کراو وائی سان سردار سروس اس کیا کرو یا رسول اللہ چان جدائی اسنا از ہرگز تزرو بے دپاس واپس مو یارو دوستو یا رسول اللہ تہند وشات ساری مراو صلی اللہ علیہ تہند وشات ساری اس مراو وائی گئی حسب ما رسول مختار وائی کل دادیخ تمن قرن آزار وائی عاشت ویم یہی بدوار وائی کل دادیو قرن اک آزار اے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی اتے فرمو نبی پاکو صلی اللہ علیہ وسلم اتے فرمو نبی پاکو یارن دوستان تلا ایو از بہونی بوٹ کنئی دپنک نبین سن اک وصیتا کرمو دپس یا رسول اللہ فرماو حض کیا دپنک نبین مچ یہ دنیا تراون یہ کاروان تراون دپنک ختم میانو یارو تو ہم روزاو ملک الموتس نش خبردار ساری کیا میں تھایم تو سچ از تامت یار یاری دپنک نبین میں چھ دنیا تراون تو روزو ملک الموتس نش خبردار ساری کیا میں تھایم تو ستن از تامت یار یاری دپنک نبین بے شک تو ہے از بکار میں سرداری صلی اللہ علیہ وائی تو از بکار میں سرداری صلی اللہ علیہ وائی تو از بکار میں سرداری صلی اللہ علیہ آئی گئی حسب ما رسول مختار صلی اللہ علیہ وائی کل دادیخ تمن قرن آزار صلی اللہ علیہ وائی عاشت بویم یہی بدوار صلی اللہ علیہ باپل دپاس یارو دوستو یا رسول اللہ اس کیا کراو چان جدائی اس نخص ہرگز تزراو دپا چان جدائی اس نخص ہرگز تزراو گئی فرمو نبی پاکو یمن یارن دوستان دپنا ختو میانو یارو دوستو مین کتھا وات نازو تت مینس نابکار امتس واپس دپاس مو صاحب صوبو دپاس یا رسول اللہ چان کتھا وات ناو تمن چانن امتین یا رسول اللہ اس ونیو از بی کیا ونو تمن چانن امتین دپنک نبین دبزو یہ تھو رسول خدائن کلام صلی اللہ علیہ یہ تھو رسول خدائن کلام صلی اللہ علیہ آئی گئی حسب ما رسول مختار صلی اللہ علیہ وائی عاشت ویم یہی بدوار صلی اللہ علیہ وائی گئی حسب مار نبی مختار صلی اللہ علیہ وائی کل دادیخ تمن قرن آزار صلی اللہ علیہ آئی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی دپا
پھیر زردی زیادہ نبیس تت گلاب رویس دپان تی زردی از تام ہوئی بیت چھکس دوس پنن تم خاص موسوم اولاد آئی نبیس سانس تو بیٹس اند اند دکھس دپان پھیر زیادہ زردی نبی پاکس تت گلاب رویس ووتھک حضرت بلال مقبول دپان نماز ہند ووٹ ٹائم ہیکھ نیرت نماز نبر نبی سن تیتہ ٲسۍ بیمار اتے ووتھک حضرت بلال مقبول طلب تلیون نبی پاک تو واتن آیون مسجد اندر دپان ووتھک حضرت بلال مقبول یم ژور یار کم ژور یار ابلی عباس مرتضی تہٕ بیٚیہِ حیدر دپان وونکھ حضرت بلال مقبولن طلب تلیون نبی پاک تو واتنٲیون وٲے مسجد اندر اتے تلک سان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے تلک سان نبی پاک تو واتنٲیِکھ مسجد اندر دپان کمو واتنٲے مسجد اندر ژورو یارو ابلی عباس مرتضی تہٕ بیٚیہِ حیدر یوٕے تُلُکھ سون نبی پاک وایہِ وارٕ وارٕ تہٕ دم دم آست آست وٲے پکنٲیِکھ وارٕ وارٕ تتھ مسجد اندر دپان نماز ییٚلہِ لٲج سانیو تِمو نبی پاکو دپان استاد ہیٚکہِ نہٕ ٹھہرِتھ ہرگز تِم قدم پتھر دپان نماز ییٚلہِ لٲج نبی پاکو دپان تیٖتیاہ ٲسۍ بیمار سٲنۍ رسول خدا وائی قدم ہیٚکہِ نہٕ ٹھہرِتھ ہرگز تِم پتھر دپان کیٚنٛہہ تام ہیٚچکھ نماز ادا کٔرِتھ تسلا ییٚلہِ گوٚو ژورن یارن مسجد منٛز ووتھُکھ حضرت بلال مقبول دوٚپنکھ راتُک آو امام سون نبی تہٕ أزیُک چھُ یہِ بیمار رسول خدایس پتہٕ کُس روزِ اَسہِ وۄنۍ امام ووتھُکھ حضرت بلال مقبول دوٚپنکھ راتُک امام سون نبی تہٕ أزیُک چھُ یہِ بیمار رسول خدایس پتہٕ کُس روزِ اَسہِ وۄنۍ امام کوٚرُکھ مسجد منٛز امام چُناو دوٚپنکھ حضرت بلالن کُس بناون امام دوٚپنکھ طلب یورو یِوان شہادت رسول خدایس پتہٕ روٗز پٔزیور ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ حضرت صدیق اکبر کوٚرُکھ امام صحیح حضرت صدیق اکبر ابلی عباس مرتضی تہٕ حیدر دپان یِموٕے کوٚر امام صحیح حضرت صدیق اکبر کیٛاہ ونان دپان تس پتہٕ نیوٗم جناب سرور صلی اللہ علیہ تس پتہٕ نیوٗم جناب سرور تس پتہٕ نیوٗم جناب سرور واے گٔے حظ بیمار رسول مختار
وای گئی حس بیمار رسول مختار وای کل دادیک تمن کورن آزار وای عاشت بویم یہی بدوار وای صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علی نبی دپان اتے تلک جل تسلا گو ژورن یارن اتے بت حضرت بلال مقبول طلب تلیون نبی پاک تو واتنایون پنن محل خان دپان اتے نماز پرچی انک سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے نماز پرتھی انک سن رسول خدا واتنایک پنن گر اند یار دوست اصحاب تو کبار بی پنن تم خاص اولاد آئی نبیس بی چیز دخاس دپان پھر زیادہ زردی نبی پاکس تحت گلاب رویس مز اخ گیک نماز صدا صدا مطلب یعنی کہ پتھر بہت پر رسول پاک صلی نماز دپان عمر مز اخ نماز گیک صدا صلی اللہ وای عمر مز اخ نماز گیک صدا وای گئی حس بیمار رسول مختار وای عاشق بویم یہی بدوار وای کل دادیک تمن کورن آزار وای گئی حس بیمار نبی مختار وای گئی حس بیمار رسول مختار وای عاشق بویم یہی بدوار وای کل دادیک تمن کورن آزار وای گئی حس بیمار رسول مختار وای عاشق بویم یہی بدوار وای کل دادیک تمن کورن آزار وای گئی حس بیمار نبی مختار وای عاشق بویم یہی بدوار وای گئی حس بیمار رسول مختار وای گئی حس بیمار رسول مختار صلی اللہ علی نبی اندن چھ یار دوست اصحاب تو کبار گئی پنن تم خاص اولاد آئی نبیس بیٹھیس اندی دخاس دپان پھر سردی زیادہ نبی سنیس تحت گلاب گلاب رویس دپان آیس حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی کہ پن کور آئی سنس رسول خدایس حضرت فاطمۃ الزہرا اتے دپان چس حضرت فاطمۃ الزہرا دپنا سطح میان بابو گئی میان بابو 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 دپنا سطح میان باب مے تھا ونت وای بکت لبائی پیغام چونی میان بابا وای وای حتت سچکن اسباب میونی یا رسول اللہ مے تھا ونت بکت لبائی وای پیغام چونی در جواب فرماوان چھ سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان سائن امس پنہ کور حضرت فاطمہ دپنا سطح فاطمہ تلائی آب سوچ کر تمی بدنس ونکس کثر ہتائی مین کوری مہی پیوری ونکس وای بدنس جاد جاد تچر
فرماوان سون رسول خدا امس پنہ کور حضرت فاطمہ کیا ونان چھس دپنس ہتائی مین کور تلائی آب سوچ میں کرتم بدناس کچر ہتائی مین فاطمہ بیائی پیور من کنس بدنس جاد جاد تسر دپنس نبین سن فاطمہ چھم گژھان اکثر لوسر صلی اللہ واہ مے نئی گژھان اکثر لوسر رسول خدا واہ مے نئی گژھان اکثر لوسر موت موت مے نئی گژھان اکثر لوسر واہ گئی حس بیمار رسول مختار وائی عاشت بویم یہی بدوار وائی کل دادیو کرناک آزار وائی گئی حس بیمار نبی مختار صلی اللہ علیہ واپس دپان چھس حضرت فاطمہ دپنا ستو میان بابا وائی سچک ناس باب میونی ہت میان بابو وائی میں تھا ونت بکت لبائی پیغام چونی دپان در جواب فرماوان چھس سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپنا ستائی فوج مول نئی برز نابی گوبراس تم گٹ کاری صبر نئی روز صبرن فاطمائی وائی تم تی چھنائی تراس دپا در جواب فرماوان سون رسول خدا پنہ کور دپنس سائی فاطمہ دپنس فاطمہ دپنس ہتائی مین کوری وائی تچ آسن ساری لوگ پنہ پنہ حال دکھان دپنس ہتائی مین کور تکیاز یل گناہ تو ثواب تت تولن تت ہے آسن ساری لوگ پنہ پنہ حال دکھان توے دپان شاعر یل دہا کہ صاحب دورہ کرے کریت سمسارس وائی نورتائی پار ستن زمین نون اسمانن پرز پرز کری نیس آرتائی نگسس انسان پان تج کیا کرک یت در روز محشرس دپان ہسا تج کیا کریو یت در روز محشرس مگر آمنت کھاسن تت آسی تلواس ہائے ہا پان یم دہ دز کن نار دز کھول بلا تت ما دپ ہم زاکت کتھوی تم نار سور گچھی کوہن تو بالن اش گناہ گارن دار رٹھی پکناون تو تھی نا فرمانن تت افسوس کھاون تت ما دپ ہم زاکت کت کتھوی توئی فرماون ڈاکٹر اقبال دلا غافل نہ ہو یکدم
کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے عزیزو یاد کر وہ دن جب ملک الموت آئیں گے نہ جائے ساتھ تیرے کو اکیلا چھوڑ جانا ہے نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیروں برادر کی نہ زوجے اپنے شوہر کی ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہو جائے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ فرماوان سون رسول خدا پنہ کور حضرت فاطمہ دپنا ستے فاطمہ مول پرزناوین گوبرس تم گٹ کارئی صبر نئی روز مین کوری صبرن تت تم تہ کھنئی تراس در جواب چھس پنن کور دپان دپنا ستا بہ لگائی میان بابو مائی بہ لگائی میان والا داج لد بابو مائی بچس ناس کور چانی لگائی ژچوک ناس باب نیونی ہتا میان بابا مے تھا ونت بہ کت لبائی تت پیغام چونی در جواب چھس دپان سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپنا ستے فاطمہ ولائی نہر جہنم کی بٹھس بیٹھ آئی بہ آئی میں آسن آئی تت اتھس کیت آئی بر بر تمائی کھسی دپان چھ سون نبی آئی فاطمہ تت نہر جہنم کیس بٹھس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بہٕ آسائی مے آسن آئی بری تت اتھس کیت کھسی در جواب کور چھس دپان حضرت فاطمہ الزہرا دپنس میانہ بابا تتن کیا سخت تت نار جہنم کیس بٹی کیس پٮ۪ٹھ دپان چھ سون نبی پاک دپنا ستے فاطمہ بہ آسائی وچھان کس گژھی جنتس مائی کس گژھی جہنمس در جواب چھس فاطمہ دپنس میانہ باب ژے کیازِ آسنے برتھ اتھس کیت کھسی دپنس ژےٚ چھی نا پتہ دپنس میانہ باب نہ دپنس نبین دپنس تتہ 300 کاسائی صلی اللہ علیہ تت 300 کاسائی صلی اللہ علیہ تت 300 کاسائی صلی اللہ علیہ مائی گئی حس بیمار رسول مختار صلی اللہ علیہ مائی کل دادیخ تمن کورن آزار صلی اللہ علیہ دپان 800 یہ بودوار صلی اللہ علیہ آئی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وائی گئی حس بیمار رسول مختار صلی اللہ علیہ گئی فاطمان دپنس میانہ باب اگر نہ تتن تہ آسک تیل کت لب پیغام چون دپنس نبین سن فاطمہ اگر نہ تتن تہ آسائی تیل در روز ماہرس مز بہ آسائی دپنس میانہ باب اگر نہ تتن تہ آسک روز معاشرس میں تیل کت آسک در جواب چھس دپان سان نبی دپنس فاطمہ اگر نہ تتہ تہ آسائی تیل کل سراتس نش مگار دپنس ستے مین کوری اگر نہ تتن تہ آسائی
تیل پل سراتس نش مے گار آب کن تم دہ تت وسان پرت طرف نار نار در جواب فاطمہ چھس دپان دپنس میانہ باب تتن کیا آسک تت پل سراتس نش دپنس ہتہ میٲنۍ کوٗری ژےٚ چھی نَے پتہ دپنس میانہ بابو مے نو چھے کینٛہہ تہِ پتہ دپنس نبین آس امتاس تت بہٕ دِوان تار نبی فرماوان چھُس آس امتاس تت بہٕ دِوان تار ماے آس امتاس تت سُے دِوان تار وای آس امتاس تت نبی دِوان تار صلی اللہ ماے گٔے حظ بیمار رسول مختار وای ٲٹھ شیٚتھ وُہِم یِہے بُدوار وای کلہٕ دادیُک تِمن کوٚرُن آزار وای گٔے حظ بیمار رسول مختار دپان تامتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ یار تہٕ دوس اصاب تہٕ کِبار بیٚیہِ پنٕنۍ تِم خاص اولاد آیہِ نبیس تہٕ بیٖٹھِس أنٛدۍ أنٛدۍ دۄکھس دپان وار بوٗزِو زیادے پھیٖر نبیس سردی وای تتھ غلام رویس دپان تامتھ کرٛٮ۪کھا لٲیِکھ کمہِ تامتھ نیبرٕ کنہِ دپان وار بوٗزِو تامتھ کرٛٮ۪کھا لٲیِکھ کمہِ تامتھ نیبرٕ کنے دپان اہلِ برتن منٛز سُہ کرٛیکھ آیہِ کتے فاطمہ الزہرا تہِ وٕچھنے دپان حضرت فاطمہ نبر درایہِ دپان تمی کھُل دِتھ گریوستا ڈیوٗٹھٕے دپان گریوس لٲگِتھ آو ملکُل موت یامس حضرت فاطمہ سُہ ڈیوٗٹھٕے دپان حضرت فاطمہ تس وٕچھنس طاقت نہٕ اونُن وای اندر دوران ژایہِ تہٕ أنٛدرٕ کنہِ بابس ووٚنُن دپان واپس فرمووُ سٲنۍ رسول خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم دپنس ہتہ میٲنۍ کوٗری ژےٚ کُن زونُتھ یہِ کٔمۍ کوٚرُم آلو تہٕ نِدا دپنس ہتہ میانہِ بابو وای مےٚ کھُل دِتھ گریوستا ڈیوٗٹھ ماے میانہِ بابہٕ مےٚ تس وٕچھنس طاقت اوننَے نہٕ کینٛہہ تہِ دپنس میانہِ بابو مےٚ نٔو خبر چھےٚ یہِ کٔمۍ کوٚرُے آلو تہٕ نِدا نِدا ہتہ میانہِ بابا یہِ زانکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ چونُے خۄدا دپنس نبین سٲنۍ دپنس فاطمہ ژےٚ چھِنا پتہ یہِ کُس گوٚو دپنس میانہِ بابہٕ نہٕ دپنس نبین سٲنۍ ہتَے فاطمہ وای چھِ مےٚ ملکُلہِ موت نیبرٕ کنہِ وای ناد لایان نبی سن فرماوان پننہِ کورِ حضرت فاطمہس دپنس ہتَے فاطمہ یہِ چھِ مےٚ ملکُلہِ موت نیبرٕ کنہِ وای ناد لایان دپنس فاطمہ ژےٚ کُن وۄنۍ چھِ مےٚ اَمِچ نِدا دپنس میانہِ بابو ہتہ بہ لگے میانہِ دٲدۍ لد بابو یہِ زانکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ چونُے خۄدا دپنس نبین سٕنٛدۍ بابس دپنس فاطمہ یہِ گوٚو سُے دپنس میانہِ بابہٕ کُس دپنس یُس وۄنۍ کرِ ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ جُدا صلی اللہ یُس وۄنۍ کرِ ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ جُدا وای یُس وۄنۍ کرِ ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ جُدا وای گٔے حظ بیمار رسول مختار وای ٲٹھ شیٚتھ وُہِم یِہے بُدوار صلی اللہ علیہ دپان وار بوٗزِو
نبی پاک سے وقت سخت بیمار تام ثاو درواز اندر ملک الموت یعنی کہ گروس لگت آو ملک الموت دپن گروس لگت آو ملک الموت ثاو درواز اندر استاد رود گنڈت کمبر مگر سلام کرن سنس نبی پاکس دپنس یا رسول اللہ بسوزس پروردگارن میں آو تم سن حکم یا رسول اللہ بسوزس پروردگارن یہ فرماون اسرائیل سنس نبی پاکس یا رسول اللہ میں آو تم سن حکم بسوزنس پروردگارن اتے فرماون واپس سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپنس ستا ملک الموت نبی فرماون اسرائیلس دپنس ستا ملک الموت میں نچی چون کانت ڈر مچ پتہ ث سوزنک تم پروردگارن یہ امر چی مگر تیس کر دپنس ستا ملک الموت اخ سوالا اخ پرسائب دپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسو حظ کس سوال دپنس نبین ہتو ملک الموت ولا ژکونا امہ سات کانس پٮ۪ٹھ واہیوان چھُے آر نبین فرماوان چھس ملک الموتس دپنس سا اسرائیل مے ون تو ژکون امہ سات کانس پٮ۪ٹھ یوان آر در جواب سوالس جواب دیوان اسرائیل سنس رسول خدایس دپنس یا رسول اللہ یل حض مت آسے یوان آر تیل کتہ ہم خبر خدایس وے مٹی یتھُے کار دپان اسرائیل دپان سنس نبی پاکس دپنس یا رسول اللہ بوز حض ون اخ دلیلا مے آو اکس جائے آر دپنس نبین کت جائے ون ژے آر اسرائیل دپان نبی پاکس بوز حض یا رسول اللہ دہ اکہ یل مے وچھ جوان ژلان تہ لاران یہ ونان اسرائیل نبی پاکس یا رسول اللہ دہ اکہ یل مے وچھ جوان ژلان تہ لاران یا رسول اللہ میں آو ذات پاک سن حکم تو مے لاج مس گڑ تو گئی سس پتہ دوران اسرائیل دپان نبی پاکس دپنس یا رسول اللہ جوانس دپم ملک الموت چھسائی بوئی آیم پخت لگس وڑنائی جوانس دپم ملک الموت چھسائی بوئی سہ کورم حیرتن یا رسول اللہ تمس جوانس دپم ہتو جوانو مے لج مس بوڑ تو گئی سس پتہ دوران اسرائیل دپان نبی پاکس اڑوت کرکھلائے مس دپمس آئی جوانس کیاج چھک ژلان یا رسول اللہ در جواب جوان چھم فرماوان ہتائی بجی بچھس امی کنم شہر من ژلان لاران خبر یہ ملک الموت ما آس دنیا اندر می ساران یا رسول اللہ امس جوان دپ ملک الموت چھسائی بوئی آیم پخت لگس وڑنائی جوانس میوم روح کڑت سہ کورم حیرتن یا رسول اللہ بوز حض ون بیاکھ دلیلا مے آو نہ بیکس جائے تہ آر دپنس نبین کت جائے یا رسول اللہ یل حض دہ کہ میں در سمندر جہاز ڈبو پاش پاش کر مس لچھ بدی ٹکر کر مس یا رسول اللہ تس جہاز مز اک زنانہ در شکم اس حامل بچہ یا رسول اللہ مے آو ذات پاک سن حکم یا رسول اللہ سہ جہاز تہ پھاٹنو آبس سہ موج تہ پھاٹنامس آبس یا رسول اللہ سہ موسوم بچ اوس آب پیٹھ ویران یا رسول اللہ بوز ہے سو ذات پس بچاؤن کت پٲٹھۍ بچاؤن دۄہا کہ روٗد أکِس کٔنٛڈۍ زالسٕے کُن اسمٲنۍ اگر بچے بے درامس وڈو کرنہِ سٲلس
نظر پیس بر زمین آبس پہ اگر پچھم وچ خوشون بچا اما در تلن جھوٹ تو نیون پرن پہ بچہ واتنون پنس ٲلس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کال سپدو آتا یہ بچ سپود امس آگر پچھمچ بالینگ مگر گۄڈنیتھ یم برونٹ ونان آگر پچھمن پنن بچن دپنا کھتو میان بچو کھیو تھی آج اونمو مے تہ خاطر نان کبابا یا رسول اللہ یم بچ فرماوان امس پنہ ماج آگر پچھ واپس تہ سن موج ژے لوت پیار تسوی اون تن تلت یہ موسوم اولاد موج توتامت چون شیر اس پہ گو حرام یوتامت اس دک وعدہ یہ موسوم تہ بناو تن پن اولادا یا رسول اللہ بنوم اگر پشی بچ پن اولاد کہ کال سپود یہ سپود امس نش بالغ یا رسول اللہ تم سی پیو ناو شداد تمی بنو جنت بی بت خان یا رسول اللہ دعا کہ دل میں شدادس خیال گو بکرہ جنتس اللہ دش زن جنتس اندر تراون میں آو سچ پاک سن حکم اڈ وٹ نیو مسر کڑت سکرم ہر یا رسول اللہ وائی جنتس اندر دت مسن اسنئی دپان در جواب نبی پاک فرماوان امس اسرائیل دپنا ستا ملک الموت مے نوچی چون کانہ تہ ڈر یہ ژے امر چھی تیژ کر مے چھ پتہ ژٕ سوزُکھ پروردگارن ژے چھی تم سُنٛد حکم اے ملک الموتا یہ ژے امر چھی تیژ کر مگر ملک الموتا اکھ کتھ پرژھاے دپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حظ کُس کتھ دپنس نبین ہتا ملک الموت اگر کٲنٛسہِ میانس عمرس دنیا اندر تکلیف آسی آسان اے ملک الموتا میان کھت کرز تت میانس نابکار گنہگار امتس سۭتۍ نرمی دپان کور نبین سن نقل نمی دنیا دپان کور نبین سن نقل نمی دنیا وستامت درگاہ خبر ژور یار ہیت جمع کر سنا پیغام سوزم مل گژھے یارس تہٕ یارس دپان سۭتۍ محمود گٲمی صلی اللہ علی نبی وائی دنیا چھا غم کوئی کر لو پان نیا ہر باسر لو دنیا چھا غم کوئی کر لو پانو کر باسر غم کوئی یارا کر لو پان نیا کر باسر لو لو دنیا غم کوئی کر لو پانو سر لو دنیا سائے کم کم جوان افسوس تم تی گئی اتھ مورا دنیا افسوس تم گئی اتھ مورا آئی دنیا سائے کم کم جوان افسوس تم تی گئی اتھ مورا افسوس تم گئی اتھ مورا افسوس تم تی گئی اتھ مورا کوئی تھری گلاب زن گسان ورلو پان نیا یہ کر باسر لو دنیا غم کوئی کر لو پانو کوئی تھری گلاب زن
کر بسر وای دنیا چکم کوئی کر پانو دی کر سر ادرے تنی علی بلنم کفان قبر مز ولیت میں کرینم دفن ادرے تنی علی بلنم کفان قبر مز ولیت کرینم دفن ادرے تنی علی میں بلنم کفن خدایا وای قبر مز ولیت میں کرینم دفن قبر مز ولیت کرینم دفن قبر مز ولیت وای خدایا وای قدر نم دشوری لرو پان میانا دی کر بسر دنیا شکم غم کوئی کر پان میانا دی کر بسر وای دنیا چاہ غم کوئی کر لو خدایا ان میانا دی کر بسر دنیا چاہ غم کوئی کر لو دشوی لرلو پان میانا دی کر بسر دنیا سے غم کوئی کر لو قبر مز والی کرنم تلقین کیا چھی چونی مذہب دین قبر مز والی کرنم تلقین کیا چھی چونی مذہب ماہ قبر مز والی کرنم تلقین خدایا کیا چھی چونی وقت دین کیا چھی چونی مذہب دین کیا چھی چونی وای کلمہی تمجید پر لو پان میانا دی کر بسر دنیا سے غم کوئی کر لو پانو دی کر بسر وای کلمہی تمجید پر لو خدایا پان میانا دی کر بسر دنیا سے غم کوئی کر لو پانو دی کر سر قدلس تلچی توس کنار ادلس بہت چی تکی ملک الجبار